Krenuli smo u drugo poluvreme odlično, zabili smo gol, imali smo isključenje, sve se poklopilo danas, teško šta da kažem, ali stvarno imali smo sreće, dobili smo nekoliko lopti nazad, ali evo, pokazali smo veliko srce i ako hoćeš dobiti Španjolsku, onda se ti treba sve poklopiti. Danas smo odigrali fantastično u odbrani, u napadu još imamo puno rezerve, imamo još malo brže da igramo. Ima još, ali dobro, evo, za sad zadovoljni smo svi, tako da idemo dalje. Ali dobro, evo, mi smo tu, imamo navijače, imamo sve znači sve zavisi od nas. Nemamo vremena da se odmorimo puno, ali trebamo namjestiti glave, znači trebamo se dobro pripremiti u glavi, trebamo odigrati još jednu odličnu utakmicu i onda šta bude, bude. Ako se poklopi da idemo u polufinale, odlično, ako ne, onda dali smo sve od sebe, to je bitno. We want to win this game. That was our everything. What we had before the game, we wanted to get in this game and win this game. So also when we were, I don't know, 3-4 goals ahead from them, so we kept fighting, and that's the result from that how we fight it today. I think that's not a surprise because we are, some time together, and that's the result from the work that we made last, I don't know, 3-4 years with the trainers, with the team, and yeah, that's our game. We play like team. No, I think big stars or something like that, but our team is a superstar, so that's how we play.